Wuhui. 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 Batak kali. Batak kali. Mainkan rak. Betul, betul. Balon cok. Ya. Ada yang tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Talo. Talo. Dia yang terap lo, nyawa. Nah, yang pakai. Ini air dia nih. Sini barang. Lansir. Jika marah-marah bang. Sini dulu, jangan jalan-jalan enggak. Terus lu sini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan angler, ketemu lagi bersama saya Oril MDR di channel MDR Fishing. Pagi ini kita berada di Lok Sedu bareng teman-teman. Ada Bang Yoga, ada Bang Fahmi, ada Mehmet, juga ada satu lagi Jaki ya. Oke, kita akan mancing di sini mungkin sekitar dari pagi sampai jam 4 aja. Nanti jemput tuh botnya rekan angler, buat kita yang ngantar kita ke sini. Ya, langsung saja kita prepare dulu dan nanti kita casing-casing, mudah-mudahan ada banyak samaran yang tentunya akan menghibur rekan angler semua mancing ACBR. Kawan-kawan duluan sampai rekan angler, udah sampai sana dan sudah mulai casting. Tuh lihat tuh Jaki di depan, ada Bang Yoga, ada Mehmet dan Bang Fahmi lagi prepare. Oke, saya coba casting dekat sini aja dulu ya. Siapa tahu ada kerapu di sini, ada baby GT. Oke, coba bismillah. Kita taruh sini boxnya dulu. Gak tentu air dangkal kayak ini biasa ada juga baby GT ya. Ini airnya air cumi ya kan lo. Nanti kita coba ke sana cari cumi ya. Biasa di sana ada cumi juga. Atau di sini juga kadang-kadang kalau kita ngoyor ada juga cumi. Kita coba aja apa yang ada bukan air kan lo. Air hari ini air mati.
Strike. Baby tier angler, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, baby bluefin angler. Alhamdulillah. Ada ya. Beres. Baby bluefin angler, beres. Bismillah. Kita coba di sini angler. Baik. Wuhui. Mocel. Gede. Mocel. Gede kah? Oh, itu dah. Ngeri tak? Todak kaban Jaki strike angler. Ha? Todak kaban. Tu strike angler. Melengkung tajam. Oh, modo. Huju le nampak ah. Oh, rayu ya. Besar, besar angler. Amankan le, betul leader. Betul leader. Okey, beres. Beres. Selamat. Kecil pelan. Ngopi dulu angler. Kenapa nggak beli bubuk-bubuk dia oleh kadang itu aja? Strike angler Baby GT. Alhamdulillah. Tinggi hajar. Auto release. Beres. Strike angler. Melengkung tajam. Alhamdulillah. Hop. Pakai jig 3 gram angler. Masih bandel juga dia. Oh, di badan kena.
Batak kali. Batak kali. Mere. Aduh. Wuhui. Up. Beres angler. Pakai jig 3 gram. Pakai jig 3 gram angler. Alhamdulillah. Nah, angler. Pakai rapala keranga. Jig 3 gram dari NF. Nah, jig adan lah angler. Beres ya? Mancing saya beres. Wuhui. Alhamdulillah straight gila kan guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh macam. Aduh, macam. Macam. Bismillah, malam masih ada. Biar angler, saya coba ngoyor ya, ikut Bang Jaki. Bismillah. Kita cari ikan karang di sini. Biasa di sini banyak ikan karang angler. Kita coba pakai soft lure nanti ya. Ini masih pakai micro jig. Jaki strike angler. Beres. Wuhui. Beres. Strike. Beres. Baru saja turun. Hah? Slow. Hah? Ayo dong. Drag lah. Mainkan drag. Biar betul. Balon cok. Ya kaji lagi elon muno. Soft lure. Nih. Soft lure ah. Dahsyat soft lure ah. Kata rombol sih kau kuiku ni boleh cakap. Kakak ada. Jap guna. Gejak ke? Okey. Boleh. Bacuk kong lah. Boleh. Beres. Boleh. Tolong. Amankan lah. Mau ke mana? Beres angler. Jalan tu. Baru aja turun angler. Beres. Oh, jauh agak. Beres. Ni hai. Main kah? Negara. Mau fishing tu. Lanjut lah, ses goreng. Ini kau gantar soft lure. Berarti challenge aja jenggot dah. Kan negara ya. Buh.
Memek dia Roy. Pak. Biar kita bilang jadi Cina. Hai. 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 Aduh, bere. Hah? Mumpung ji ha. Bere angler. Kita cari ikan sayur ni ya. Masih hilang. Gulung ran le. Hai. Ya, miuk mau men. Bere kecil-kecil. Tapi bere lah ikan gorengnya. Ada. Cari ikan sayur, ikan bakar dapat. Oh ya. Mana? Buka dekat sini. Di bala apa? Enggak stop tadi. Tuh dia agak tuh. Yang gerak ni bang pakai soflor apa? Soflor ni. Oh ya, kecil pi. Ada dia, bluefin. Soflor. Bluefin ni. Is beres cantik li. Cuk li. Memang soflor lagi mau ni ya. Kan nggak mungkin kerapu bunyi itu ya. Beres. Right. Woohoo! Right. Kaset rekor ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan rambu lagi angler. Bluefin. Cantik sekali, alhamdulillah angler. Bere. Rambu. Bluefin. Kita kumpulin dulu sampah, tak bakar. Jangan buang sampah sembarangan angler ya. Baru kita pulang habis nih. Oke rekan angler, kita ada jemput nih. Ada jemput tuh sama botnya. Dan rencana kita semua balik ya. Alhamdulillah jackpot. Jaki dapat, saya juga dapat, Bang Fahmi dapat, Bang Yoga dapat juga, Memet dapat juga. Semua pokoknya tak kumpau. Oke rekan angler, terima kasih sudah nonton. Dan demikian trip mancing MDR Fishing hari ini. Ya saksikan terus trip mancing MDR Fishing selanjutnya. Mudah-mudahan ada
Ya, strike yang happy yang keren tentunya. Kencing ceber. Kita jemput kita rekan angler. Kita balik dulu. Nanti di next video kita mungkin kemari lagi ya. Right. Iya mah. Coba. Ini berketing na, jam ah. Jam berapa? Jam ni ya, ha? Jam kayu ke apa?